Ka Dorbar mang tengka jangka KHADC ka sedang mentah kesngi ka arpusau tarik jeliu kala Pdiang Burom yu MDC Shusi lani nominated MDC berthamai ba Mathew ke Makdoh. Ya nominated MDC hakani kesngi lapan itu hapo Iing Dorbar do chairman ke KHADC ba strong pillar Khuborjylla. Kajing thong yu ba Mathew kum nominated MDC kadai hadin ba ulat Khuborjylla UCH Vijaya Shankar ula menjur ya ka kerteng jong ka bala pha leng ba kajing ai jing mut jong ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bayalam da ka Voice of the People Party. Kumban syupen kan mau uba Makdoh ude kertong MDC ke VPP na nongpo constituency ubala syaram no ha ka election hadin baki pat ba kila jid ka kong rona khamden na ke NPP. Member of the council, Tata Iba Mathew Khadc Makdoh, hadir Pak Gubernur Ulah Menjur lembaga notification dated Aknar San Ahajar Al-Sat. Bagi leadership smart Katkum Ikendon Jokan Harga Khadway Terik Menayaran Rio Ahajar Al-Sat. Kupta Harga Kerten Joko Council yang memiliki syarikat Iing Dorbar Batingai lembaga juga joki kandangnya Mahaya Council agar pada